Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure imwe rugende bakiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politique ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi mu gitondo cyo kuri wa gatanu kwigenekerezo rya 14 mu nyonyo 2025 aho tugiye kurabiramwe biriko birabera mu gihugu cya Uganda. Mbere gato yuko akomeza ndetse agenda navugwa ibindi bijanye n'amatora, akaba rero hakomeje kugenda hagaragara ibijanye n'ibidasanzwe twavuga ko bijanye n'ibibangamira bikomeye agateka kazina muntu. Bamwe rero bakagaragaza ko ari igikuba cyacitse, abandi bakagaragaza ko ari ibisanzwe. Abaturage rero bari mu situation obonkenke obwetowaze ndetse na obeswarasi inkukoro tugiye kugenda tubiraba tukaraba bijanye na afrobaratoma y'ibigenda bigaragara kuri survey yakozwe mu ntango z'uyu mwaka. Turabwira rero bijanye n'ibiri gushinjwa polisi ya Uganda ndetse nuko kugeza ubu bihagaze. Akomeje kugenda hasohoka raporo zigaragaza ibiri kugenda biba bijanye na Kigundu, Kisaba ndetse na Kuturungurunya. Bikaba rero bijanye n'ibiri kugenda bigaragaza disappearance ndetse n'ibindi bikigenda bivugwa mu gihugu cy'Ubugande. Ndetse turaza kubabwira na NUP supporters vis NRM supporters turaba biriko biragenda bigaragara. Iyi nkuru reka bikubiyemo isesengura rishingiye ku mateka ya Uganda na raporo z'imiryango irengera agateka kazina muntu, ubushakashatsi bwimbitse n'imvugo z'abaturage muri ibi bihe. Turaza kandi kubabwira ko kuri ubu bikomeje kugenda bigaragara ko Uganda abakandida bahatanye intebe ku ntebe y'inteko nshinga amategeko barenga 353. Turaza kandi kugaruka ku gikorwa cyo kwiyamamaza cya Bobi wiyamamaje mu rurimi rw'ikinyarwanda biro ndetse n'ibindi byo tugiye kurabiramwe tukaraba ibiri kugenda bigaragara. Tukandaza kandi kubabwira ko polisi CIU mu Buriyo kurungwanisa naye yatenga okuwa obuamu n'inteko ya demokrasi. Turaba ibiriko biragenda bigaragara, turabwira kandi bijanye n'ibiri kugenda biba aho rero kuri ubu bijanye rero n'ibiri kugenda biba ku baturage bigaragara ko hari bitariko biragenda neza. Tubaye ikaze rero tubasabe mubane natwe mu buryo bw'irambuye turaba ibiri kugenda biba muri iki gihe, turabe nuko bihagaze. Ariko mbere na mbere ko tureba ibikubiye muri izi raporo bigaragaza bitari kugenda neza, ni munyemere duhere kwiyamamaza rya Bobi Wine Caguranyi ukomeje kugenda agaragaza uko ibintu bihagaze. N'umuhanzi akaba n'umunyapolitike Robert Caguranyi wamamaye nka Bobi Wine mu muziki ushaka kuyobora igihugu cya Uganda yagaragajiye mu bikorwa byo kwiyamamaza we n'umugore we Balaba Intungo Karoyigi bari bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Uyu mugabo n'umugore babikoze ubwo bari mu kwiyamamaza mu gace ka Kisoro. Bobi Wine yafashe ijambo mu buryo butatunguye abatari bake, rero atangira kuvuga ikinyarwanda aho yagize ati ndagusaba byose ubivuge, byose ubivuge. Baraba Yekaroyigi yahise afata ijambo ati murabona ko namwigishije, mwumvishe ko abizi mu mpamanota bagize ngo bampaye 100% kuko mwigishije. Nagiye kuvuga ururimi ngiye kuvuga ururimi mwumva turumvikana, ibyo muvuga murabyumva. Naje kubasaba kuba umugore w'umukuru w'igihugu kuvuga ikinyarwanda nk'umugore ku mugore wa Bobi Wine Baraba Entungo Karoyigi. Ntabwo ari ibintu bizapfuye kuza gutyo, ahubwo aho akomoka muri Ntungamo abantu baho bavuga indimi zitandukanye zirimo ikinyarwanda cyangwa urunyankore, akaba kandi agace gatuyemo abamwe mu bafite ibisekuruza mu Rwanda. Bobi Wine ari kwiyamamaza kuyobora Uganda ahagarariye ishyaka National Unity Platform. Amatora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe ku igenekerezo rya 15 mu nyonyo kwezi kwa mbere 2025 nkuko rero biriko biragenda bigaragara. Akaba rero afite abamushyigikiye batari bake. Ni mu gihe komisiyo ishinzwe amatora yo muri Uganda yatangaje ko imyanya 353 yo mu nteko nshinga amategeko y'iki gihugu igiye guhatanirwa n'abakandida 2025. Ibiro bikaba byaratangajwe n'umuvugizi wungirije wa komisiyo y'amatora Polo
Bukenya wavuze ko hari abakandida benshi bahatanye ndetse bikaba rero ari ibintu bidasanzwe. Ati muri rusange dufite abakandida 83,597 bahataniye imyanya 4,045 mu nzego zose uhereye ku myanya y'umukuru w'igihugu kugeza ku nzego z'ibanze. Yakomeje avuga ko ku myanya y'ubuyobozi bw'akarere bahatanye ari abantu 523 bahataniye imyanya 146 mu gihe rero ku myanya y'ubuyobozi bw'abagore n'abo mu karere bahatanye bagera ku bari 610. Ni mu gihe hategerejwe amatora abanzirizwa n'ibikorwa byo kwiyamamaza bizamaze gutangura. Itoro nyirizina rikaba rero rizaba mu kwezi kwa mbere kwa 2026 mu mpera z'ukwezi kw'icyenda 2025 nibwo Uganda yatangije ibikorwa byo kwiyamamaza mu matora ya perezida. Abarwanashyaka b'ishyaka NUP rya Bobi Wine n'abandi risigikiye bakunze gusakirana n'inzego z'umutekano, bamwe bagatabwa muri yombi. Bakaba rero bakomeje kugenda bagaragaza ko hari ibiri kugenda neza ibindi bikagenda neza ntibabyishimire. Uyu Bukenya yasabye abaturage n'inzego zose bireba kuzakora amatora n'ibikorwa byo kwiyamamaza mu mahoro. Amatora ya perezida ya Uganda rero akaba azaba mu ntango z'umwaka ku itariki 15, ariko hagati aho hari ibikorwa biri kugenda bigaragara ko abaturage batishimiye. Reka tubirebe. Ni mu gihe rero Uganda irimo yinjira mu bikomeye by'amatora ya perezida yo muri 2026, igihugu kirimo gushishika mu buryo bwose bwo kubungabunga umutekano no kurinda abaturage, nk'uko rero bamwe mu bakurikiranira hafi biri kugenda biba bariko baragenda babitangaza ndetse bakavuga ibiri kugenda biba. Mu gihe igihugu cya Uganda cyitegura amatora umwaka utaha, babure abaturage bamwe bari muri situation ya obonkenke obwetowaze ndetse no obwerasi mu kumikorere y'inzego z'umutekano n'abashinzwe amatora. Amakuru yashyizwe ahagaragara na Afrobarometer mu kwezi kwa mbere 2025 aragaragaza ko abaturage benshi bafite impungenge ko hazaba kuba electrical violence, kandi Uganda Police Force na UPDF Uganda People's Defense Force bashobora kuba abayobozi cyangwa bakagiramo uruhare mu guhohotera abaturage. Bikaba rero bijyanye n'ibiri kugenda bigaragara kandi bivugwa, rero benshi bagaragaza ko ibiri kugenda biba bibangamye kandi bigomba kuba bizahagarara kuko hari kugaragaramo ihohoterwa rikomeye, nk'uko rero bamwe babigaragaza. Mu gitondo imvura zagiye zigaragara ko zitameze neza, zagiye zibangamira bimwe mu bikorwa byo kwiyamamaza mu miji yitwa Masaka. Musaza witwa Selongo Mutavu yicaye ku ntebe y'amatafari imbere y'iduka rye rito ry'amavuta aganira n'abaturage bareba ibiri kubera mu muhanda. Aceje gato nyuma akavuga mu ijwi rituje agira bati, banange amatora yo muri Uganda buri gihe aza afite umwuka utari muto, natwe azi niba hazaba ituze cyangwa amarira. Abari kumwe barahumetse. Ku ruhande rw'iyo nzu hanyura imodoka ya polisi yari ifite UP 3,456 irimo abapolisi bambaye Field Force Unity. Abaturage baratuza barareba. Hashize akanya gato bikaba rero byararangiye bamwe babataye mu minwe, nk'uko rero biri kugenda bigaragara kandi bikavugwa. Mu gihe Uganda riri kwinjira muri ibi bihe by'amatora, bamwe bakaba rero bavuga ko umutekano uri kugenda uhungabana, ibintu bitameze neza. Polisi ya Uganda nk'uko byamenyekanye babivuga, baravuga ko yagize esonga yafe kukumira endembe ya ububijijo. Icyo dushaka ni uguhamya umutekano rusange, ariko muri iki gihe cy'amatora iyi nshingano iba irushijeho kugorana kubera ko hari abantu bake batari benshi bahisemo kugaba ibitero ku bapolisi bakangiza imodoka za leta, bakaba rero bagira ibikorwa bakora. Iyi nkuru rero ikaba yibanda cyane ku bikorwa bigaragara byatangiye kuba mu kwezi kwa 9 kugeza muri uku kwezi turimo, aho rero ibyaha byibasiye abapolisi n'ibikoresho bya leta bizariyongere ku bikorwa bishingiye ku bikorwa biza kompanyi cyase byo bijyanye
na bamwe mu bashyigikiye ishyaka rya Bobi Wine caguranye nk'uko rero bamwe babigaragaza bakagaragaza ibitagenda neza, aho rero ku itariki zitandukanye mu kwezi kwa 9 no kwezi kwa 10 mu karere kitwa Busia district nibwo hagiye haboneka amakimbirane ndetse n'ubushyamirane hagati y'abayoboke b'ishyaka rya Bobi Wine NUP ndetse n'abashinzwe umutekano bari mu kazi kabo ka munsi nk'uko bigaragara, uko abayoboke bari mu modoka ya convoy berekeza haberaga ibikorwa byo kwiyamamaza bafashe umupolisi bamukubita hasi nk'uko raporo ya polisi ya Uganda bivuga. Aba bayoboke ngo bari barihebye kuko bari bakumiriwe kwinjira mu mihanda ya Busia, ariko polisi yarasobanuye ko bari guhagarika kugira ngo bahuze ingendo n'ubuzima bw'abaturage bwa buri munsi mu muhanda. Bagize bati tutubasia kumera nga tumanyi nti muri bantu bandembe naye ekutifu kirinti amategeko agenderwaho si agusukirinwa. Aya ni amagambo rero yavuzwe na DPC wa Busia. Abaturage bamwe muri Busia bagaragaje ko ibi bikorwa bitigeze biba mbere, ndetse ikibazo ari uko kompanyi section itembuka Rwanda abantu nerabela ti polisi inentengufu ukuwagira buri muntu. Ho kwigenekerezo rya gatatu igitugu 2025 igihe UNP yari mu bikorwa byo kwiyamamaza mu karere ka Muyage, polisi yahagurukiwe n'agatsinda k'abantu arakubitwa bikomeye ndetse telefoni ye iratwarwa. Icyo gihe polisi yasohoye itangazo rireba igihugu cyose rigira riti tugira tubire abantinda ku mihanda no ku masantere ko guhohotera umupolisi gusahura ibikoresho bye cyangwa kwangiza ibintu bya leta ari icyaha gikomeye gihanwa n'amategeko ya Uganda Penal Code nk'uko rero babigaragaza. Hari abavuga ko ibintu nk'ibi rero bikunze kugaragara mu gihe cy'amatora muri Uganda. Abaturage bo muri Muyuge baremeraga ko ko bishobora gukurura n'imyigaragambyo yo gusenya icyizere ku baturage bari bakeneye gutega amatwi abakandida bose. Umugabo umwe muri Muyange yagize ati abapolisi batujyana imbere ariko abantu bamwe bagira ngo nabanzi, twebwe turashaka amahoro. NUP nayo ifite uburenganzira bwo kwiyamamaza ariko ntibivuge ko bagomba gukubita abarinda umutekano. Ku igenekerezo rya 8 igitugu 2025 muri ahitwa Kiamuhwanzi ahitwa Bikoma Primary School nibwo rero ibintu byafashe indi ntera. Umunyamabanga wa polisi Detective Constable yahuye n'itsinda ry'abashyigikiye NUP baramukubita kugeza ubwo byari bikomeye ko abapolisi bagenzi be bamusanga kugira ngo baze bamutabare. Ibirego byarafunguwe ariko ubuyobozi bw'itsinda ry'abakurikiranywe ngo yari yamaze kuyonga crowd disappear instantly nkuko bizatangajwe na polisi. Ibikoresho byarangiritse, abaturage barahunga, abana bari mu ishuri bari bamaze guhunga ibirindiro byabo nkuko umwe mu barimu yabivuze. Agize ati kompanyi ziratuma abana basiba ishuri, nta kibazo mfite n'amatora ariko hari igihe biba byinshi kurusha ubushobozi bwacu. Ku igenekerezo rya 21 mu gitugutu mu gace kitwa Kisita Town Council imodoka ya polisi yatobowe n'igico cyayo ikirahure kirameneka. Abaturage bari hafi aho bavuze ko ivumbi ry'abantu benshi, urusaku rw'imodoka n'akajagari bafanaga NUP ari byo byatumye ibintu bifata indi ndera ndetse n'indi sura. Polisi yaburiye abantu ibagaragariza ibitagenda neza, igaragaza ibyo bagomba kwitondera ndetse n'ibyo bagomba kwirinda kugira ngo babane neza na polisi. Bagize bati obutangura polisi vehicle gutema, gutobya cyangwa kwangiza imodoka ya polisi n'icyaha. Obuwemu obutanguro riefu convoy gucunga imodoka z'abakandida ntabwo bizemewe. Obukusa vangira duty rine kubangamira akazi ka polisi ntabwo ari byo. Ibi byose rero birimo gufatwa mu rwego rumwe rw'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bikorwa na bamwe mu barwanacyaka. Ku igenekerezo rya 28 gitugu 2025 abagize NUP convoy bavuye ahitwa Irira berekeza Orembato district bagiye bavuga bati polisi
bayimirizanga tembarina je kubakoze, ariko polisi nayo ikavuga iti police officers we are moving behind the convoy for safety monitoring. Icyakurikiyeho rero ni uko imodoka ya polisi yatewe amabuye n'inyuma amapine bamwe barayatemagura, bikaba rero ibi bivuga ko ari na bamwe basahuye ibyari biri muri iyi modoka ya polisi. Icyakurikiyeho nuko imodoka ya polisi yatewe amabuye, abapolisi bari muri iyo modoka bavuze ko hari abari bafite gahunda yo guhungabanya ibikorwa by'amatora si uburenganzira bwo kwiyamamaza. Ku igenekerezo rya 29 Gitugutu 2025 muri Abimo district, mu musore witwa Edibu Emmanuel yakubiswe n'itsinda ry'abantu bari bagendera hafi cyane ya convoy y'iri cyaka rya NUP. Emmanuel yajyanwe mu kwa muganga, polisi hita ifungura dosiye nshya. Abaturage bo muri Abimo bavuze ko kompanyi ziriya zifite akajagara, abantu bazana ibitiyo abandi ibibando, si politike yacu tumenyereye. Aba rero bakaba baranenze ibyakozwe. Ni mugero ku itariki ya 5 Munyonyo 2025 umunyamakuru wa televiziyo yitwa Tayari Television yakubiswe n'abashyigikiye NUP. Yari yashakaga gufata amajwi n'amashusho, ariko abantu bamwe bavuga ko ari spy, ari umutasi wa guverinoma, bagiraga ati ari mani wa guverinoma, bityo bahita bamugirira nabi. Uganda Police Force yahise isohora irindi tangazo yamiriza ibyabaye, yamiriza ibiri kugenda biba. Ibagize bati attacking journalists is unacceptable, media freedom is central to democracy, and any acts of violence targeting media protesters will not go unpunished. Aho rero bagaragaza ko kwataka abanyamakuru bitemewe, uburenganzira bw'itangazamakuru ni demokarasi, kandi guhohotera itangazamakuru ntabwo bizigera bizihanganirwa, bigomba guhanirwa uwagerageje kubikora. Nuko rero polisi yatanze amakuru kubikomeje kugenda biba. Uyu rero niwo munsi polisi yafashe abantu benshi barimo abafite amadosiye y'ubujura no guteza akavuyo, bagerageje gukubita polisi, abangije imodoka za leta n'abagiye babangamira polisi ku kazi kayo. Polisi yagize iti today's arrest targeting individuals, no political parties. Turi mu kurangisi criminality, si ukuanarisia efobuzi. Akaba rero ari bizatangajwe bagaragaza ko abaturage bagomba kuba bakidagadura ariko batagira ibyo bakora. Polisi yakomeje igira iti turarinda umutekano w'abantu bose, ariko abashaka gukoresha politike nk'ubuhungiro bwa criminalite ntabwo tuzigera tubihanganira. Nubwo rero hari abakozi ba politike bakorera mu mucyo no mu bwitonzi, polisi iravuga ko hari abandi bari cyase repeat offenders, ariko bamwe mu baturage baravuga ko hari emotion z'abantu ziyongera iyo abafana babona umukandida wabo. Ibiro bikaba bishobora guhungabanya umutekano ndetse n'ituze rya rubanda. Iki kibazo rero kikaba rero cyaragaragajwe n'abashakashatsi b'imbere mu gihugu, domestic observers, aho rero Uganda irimo kubonekamo generation nshya ishyushye mu bitekerezo. Bagaragaje ko abantu benshi batarigeze bagira politike mu mitima ubu barimo kuyitwaramo nk'itorero. Hari abagaragaza ko bashyigikiye NUP batandukana n'ubwitange, ahubwo bakagira uburakari bwo kumva ko polisi ari umwanzi wabo, nk'uko rero waba observers babigaragaje. Mu by'ukuri rero ibi byose byerekana ko politike ubwo ikomeje kugenda ijya ku rundi rwego. Amategeko y'amatora rero muri Uganda asaba ibintu bitanu ngombwa. Mbere na mbere hari peaceful assembly, respect for security person, order, conduct on public roads, no vandalism of government property, respect to journalists and monitors. Ariko mu bice byinshi byegereye byabereyemo ibibazo muri 2025 ayo mategeko yose ntabwo ari gukurikizwa. UPF cyase Uganda People's Police irasaba abakandida kwitwara neza, abafana cyase abashyigikiye umukandida kuguma ku murongo ugenderwaho, abanyamakuru bagakora nta ubangamiwe, abayobozi ba politike bagakora bakamenyesha abayoboke babo kubijyanye n'ibigiye kuba ndetse naho baziyamamariza birinda umuvundo.
polisi rero ya Uganda yatangaje neza ko igira iti we remain committed to safeguarding all candidates. Police will not tolerate acts of criminality. Every individual choosing violence will be held personally accountable. Dembe y'amatora izigama ku mutekano wa tema. Iki nicyo cyatumye rero hashyirwaho mobility operation patrol traffic reaching and rapid response unity kugira ngo igihe cyose haba ikibazo cyihuse habe hagira ibijyanye no kubungabunga umutekano bigomba gukorwa bizako kanya direct nkuko rero bigenda bigaragara. Bikaba rero ibi bikubiye mu bikomeje kugenda biba nkuko rero twagerageje gukusanya case zagiye zibera mu bice bitandukanye bya Uganda. Twe turakomeza dukurikirana ibizaya matora tubabwire n'ibindi biri kubera handi. Cyusabwa rero nta kindi fyo ndasabonenga twazobereye mu kubagezaho amakuru arebana n'umutekano, politique, ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Fyo ndasabone dukomeze kubana no mu yandi makuru. Hasta la vista.